نداء الإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى من قدره بحكمته من دقيق الأمر وجله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasisin kami hapag-iman, jadi naisab kita niyo dirihilan parwaktuhan sin Allahu subhanahu wa ta'ala saltain waktu ini atawakan in kabuhi sin kita niyo napakay nato pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini ni lando taufik katu taniyo sin mahasutsi mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala sin napinig kita niyo ding ha mga kaibanan manusia atawakan ding ha mga jumlahan sin mga kamusliman salta amin wala nagbati laul timunay sin pardaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan ini patattapon sin Allahu ta'ala in hidayat niya katu tanyo sambil sadya datungan kita niyo sin ajal na yaon masimasiin hidayat katu tanu sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in kita niyo magparuntungan in kita niyo naman di hadunya labi-labi na adlaw akhirat na amo yato ding ha mga taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanu sambil longta ini pangadyan na to harum ini man papagbarakaton sin Allahu ta'ala amuna longta husnul khatimah. Inya kahopuan in husnul khatimah amuna in sarayaw-rayaw amin kamatay sin manusia doon halawm hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil longta nakawa na to na bang unuim biya mga aun alamat sin tao marayaw in kamatay niya, marayaw in kahinapusan sin kabuhi niya, nabiya si mga nasabot sin kita niyo. Ang nawapat siya halawm parang sabi. Nawapat siya halawm pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sambil long tanawapat siya, yabutan sin ajal niya, halawm kasakit, salta na wayroon long tapag masukal niya. Marayaw in huna niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala mga kiulungan sin Allahu ta'ala. Sambil nasabot ta ding ha mga kainaan nawapat hapag-anakan. Inya to lamod yato ding ha mga nasabot jinisan sin syahid. Ain siya yan syahida. Ha atin niya ding ha mga sarayaw-rayaw kamatay tiyak pakan dain dunhaon. Amo yan mga kasikuha akam Islam mikyan in mga longta sakit piratong sin Allahu ta'ala kaniya kasin sakit taun nabang niyat to in siya di madawhat sin ulat-hulat ting Allah subhanahu wa ta'ala yaon in pagsabar niya na lamurun siya sin Allahu ta'ala ding ha mga tao isi longta surwa din dunha o mga kiulungan sin Allah ta'ala
Iman dihi kasusa ha mga beriman apabila diagpakan sila sin uno-uno musiba, doon nakasakit, doon nakakalama, doon uno-uno na nalawain alta niya, nalawain family niya, ay uno-uno karukaan imagpakkan niya, labi-labi na long tabi mga dihilan siya panandasin Allah Ta'ala kasakit na inyatu mahinang nyatu rahmat kanya, mahinang rahmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala mga kakasikuha agam Islam. In Muslim apabila siya diagpakan musibah, diyan nasimbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffara Allahu biha anhu hatta syauqati yushakuha. Yaitu beta sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ding mga amo musibah dumagpak pahambok muslim uno na musibah malainkan inyatu kiparatun sin Allah Ta'ala kaniya in musibah yato hatta syauqati yushakuha, sehingga hatta kau kiatunukan kiatuksukan ko si mga jawm, kiatuksukan ko atawakan nakagikaw mga lansang nagdugo dun haon kiapalian kau sambil mga yatto kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kain. Supaya dumatung kau pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na malano dakuman ingin hawabaran mo, wayroon na long tapardusahan mo Allah subhanahu wa ta'ala, sa piyapas na sin Allah ta'ala, kiparak na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan bang kita dagpakan si mga musiba, mga kakasikwa aram Islam, bukong kita magkarukaan, may tanay sabi ni ako piyaratong ambiya ini, at dagpakan kasusahan in anak niya nasakit, mamung siya sin lawang na may tabukon pa ako, anak ko pa piyakugdan, inya tu bisara mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, di manjari Allah subhanahu wa ta'ala innaka iingat sinhal mo, unuin hikatutup kay mo, unuin long tahikatup pajatun sin Allah ta'ala kay mo, sa inhinang mo magsabar kau inyang panandas din Allah subhanahu wa ta'ala. May nangyat to par sa baban ikakiparat sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan mo dayon dun hao mga kya kasiku haagam Islam nasa milong ta nawapat kita hapag agpang sin agama sin alta mo sin ginhawabaran mo na hambok yato ding mga ini alamat sin husnul khatimah bihan mga kakasiku haagam Islam. So pagkayat to nakawa na to na in mga alamat iman si ma'na sin husnul khatimah amo in taupikan tunyukan sin Allah Ta'ala in hambuk manusia, hambuk ipon niya, amin sumub, mag-ibadat, magtag-ipon, pakatunga sin Allah Ta'ala. Sumub na siya pa masjid, sumub na siya mag-ibadat, magsambahayang, sumub na siya magmarayaw, pamaas niya, sumub na siya magmarayaw, papagkahinyamano siya, inini taupik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mana niya, uno-uno tibayuhan hinang marayaw, hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, pasubon na siya sintuhan dunhaw. Nahangkan ayaran na to, inyaon na kita halawang tawpik sin Allah ta'ala. So ay kita lumawag sin mga kasabab-sababan, biya diin tumutog siya runhaw. Biya diin tumatas katutan niyo. Karena pila na biya yaon, ikita mo, marayaw na kuman ipag-ibadat niya. Ilmuan. Ta na matilusa sa kalihabayaw na baliktad din hal. In panagna muna, di nakasaunahan, magdipa si haagam Islam. Bangaon, mangdihil kalumuan, mangdihil kasalaan paagam Islam, di na siya kasaunahan, yato siya. Inyan na bukon na, bagtoy siyang panain yan, bukon na yan parkala agama. Di man jarihin ang unsing kita niyo. Mamarahina, piaturun sin Allah Ta'ala halom sin Quran mahamulya. Iba din nga sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbagbukan natin nangun.
sa nabaliktad inhal. Nabaliktad inhal habayaun di muwaing inhal. Na hinang opposite gaman siya nabayaun in sa una-unahan na mangdihil kasalaan ha agam Islam. Mangdihil long ta amo ilong ta syubahat pa agam Islam. Nakaunaway siya imuna magdepend. Biyaw bukun na gaman siya mangdihil sala. Hari na hidayat sin Allah Ta'ala nabaliktad. Nabaliktad mga kakasiko agam Islam. Hangkan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan. Napagkahabaya to, aunding hamanga min asbabi husnul khatima. Aunding hamanga kasabab-sababan mahinang simbiya kato dumayaw ing kahinapusan kabuhi sing kita. At ini magparuntungan kita bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Muna al-aqidatus sahiha. Panagdaan sabab marayaw rakuman ing kamatay mo, marayaw rakuman ing kahinapusan sing kabuhi mo, pasanyangon ko sinallahu ta'ala di hadunya labi-labin wa hadlaw akhirat ay yaku ini subay ing kaunan niya ala aqidatin sahiha. Subay in aqidah niya sawasa sahi in pangagad niya in aqidah niya bukun halo-halo matobyahan na inana in akida ko biya ini. In pangahalad na mo biya ini sa halo-halo. Bang syara sin Allah Ta'ala di naman jari talamuran. Bang amunaw nin biyeta sin Allah Ta'ala tungod papagtauhid amin tunggalon in Allah Ta'ala hapag ibadat. Diyangan na kita sinamuin long ta hikasakututa pa Allah Ta'ala hindi ka ba yan sintuhan? Amo yato. Ampayan na mamarahin na long niya, nag-ibadat kita sa sambahayang desab kita. Misang kita mga yung pa mga kakubulan, okay, rayon desab kita nagsambahayang. Namang hindok pa si mabayat to, na inya to larakin akida si Manu Sabir. Bang nalarakin akida mo, nalarak in panawhid mo, pakatunga sin Allah Ta'ala, tungod hapag ibadat, larak in katan. Misang pamarayaw in kaagim nagsambahayang, nagpuasa kaw, nagzakat kaw, hatat kala, larak in akida mo. Bukon dun ha akida sin ahlu sunnah wal jama'a, na pilyo da katan. Nahabi yun hazaman na to, aw ding ha mga makasusa, ding ha mga kaiba ng duat, ding ha mga kaiba ng mananawag-tawag, paara masin Allah Ta'ala, amoy iniin pahulihon nila. Di magsabot sin akida, law niya makalarak. Bangstita law niya magsabot sin ini, makapagpulak kanat, inagahambo. Biyat to inamuin mindset nila. Nabukom biyayat to. Suway muna, inhipatubo tahamano siya, in akida, in panawhid niya, biyadiin, mabuntol na baha. Namisang paisam yun tol na, lumuhinduan mo na sin pagsambahayang, unukatan, sa misang mukikita, yat tura na nga ngayo, pa mga kaapu-apuan, pa mga katampat-tampatan, pa mga kakubul-kubulan, di niya ralangon, pangman siya lang nagsasambahayang na. Pangman siya nagsasambahayang na. Na malago pa nga subukan niya, hadlaw mahuli. Hangkan muna, labi-luwa na yung mga kabataan, kanakan, subay inhibaot kanila muna, hipang hinduin kalima la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Supaya maanad sila, sambil sumulig sadya sila, na mamugbog sin akida sahiha. Pakatunga sin Allah Ta'ala. Na matawbiyaw, nagguwal, law niya na kami ni akida to ahlus sunnah wal jama'a. Sa sulang isab. Bang kumatan, nagguwal in akida mo sahiha, marayaw, alaman hadis sahih, na uno na mamarahina in kala Allah wa kala Rasul. Uno na beta sing Quran, halom sing Quran mahamulya. Tungod papagtauhid, tungod papag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ibang beta din hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na dya kita. Ang payamataw pa mga ini katumat maribihan. Mataod pa mga in exhibition.
Pangari-ngarihan imbis sarabihan sakali bang modumulan dungdungan ha Quran wayruun. Nahang kan beta sin Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Amin beta sin Allah Subhanahu wa ta'ala ha suratul Nahl ayat 36. Sabuna to din ini beta tu sin Allah Subhanahu wa ta'ala, in kami kaya paratungan na muna. Kaya paratungan na muna in tiap-tiap ummah. Tiap-tiap umat, Rasul, ay daak. Uning piyaratong sin Allah Ta'ala kanila. Dahil naman ha umat na kauna, sambil pahuling zaman, uning pangdaakan nila. Ani ibudullah, imagtang-ipon sila pakatunga sin Tuhan. Mag-ibadat pakatunga sin Allah Ta'ala. Hari siya sa kutuhan. Hari siya sa kutuhan hang sulag uno-uno. Karena in ibadat, pagtag-ipon inyang kapatut sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di man jari lamuran. Subay sadya, amuin tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, mamarahin na ba yan? Ito nagtag-ipon kita, nag-ibadat kita, pagkatunggal sin Tuhan, okay na yan to. Sa wajtanibut taghut, piyapahali pa kita sin Tuhan. Piyapaanib pa kita sin Tuhan, papalayuon pa. Amo inhinang tagut. Inhinang tagut, amo na imang hindu kato. Palanggal syara pa Tuhan. Papag-ibadatun kau, maduway ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Impunto ka sin tagut, amo na in syaitan. Amo na in syaitan. Karena in syaitan, da akon kita mag-ibadat, pasubong kita roon sa pasiharun pabukon na amo. Pasiharun na pabukunaw. Aun waktu di niya kawausan. Paigon ha magsambahayang napasubon ko isabihan. Pagawas pangari-ngarihan sin syaitan. Yung mga katalo niya hinangdasan ibadat. Hinangdasan marayaw. Aun da makamu karayawan. Nasa kalibang mo banding-bandingon. Timbang-timbangon mo. Sa karilang dal syarapi patuhan. Nabiyan ini kay nga tahayat ko. Na yan yung mga kaguruhan mataod. Amuin kaguruhan sa wasa in akida niya. Bukun sa ula na guru, naguwal na yan, long mo sa wasa na inamuin pangahagad niya. Sa wasa na inamuin long tayo nakida niya. Mataod yaw naguwal guru. Hangkanin ulama, aw nang hamaan na bang isa ng dua. Awn siya ulama urabbaniin, ulama, iman ulama usu. Awn ulama, amuin dahon ko, pasuwon ko, papag-ibadat pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, habayta sing Qur'an maning hasunna. Hayaka mo, di ko pasaran. Sa hawiyon kita bagtoy, bang amin inyaw ibadat ta wala imamo. Ada po ni ulama usu, mga ulama sa mangdahigaman pakabinsanan kato. Mangdahigaman pakangian kato. Mangdahigaman papag-ibadat maduning Allah Ta'ala. Yan ininabos. Da akon kita maghinang ibadat simbukon na langgal syara. Ay simbukon na di akan sin Allah Ta'ala. Nabiyan na simbiyaon magdarungo-dungo na imbulan Rabiul Awwal. Biyaon ni kita pilang kasubangan na biyan kawantag 5 o kawantag 6 kasubangan na kita. Manaikod na kato imbulan Safar. Na sumunod ni imbulan Rabiul Awwal nadihay ni mataod na isab. Mataod na isab. Amo magmaingat dunhaon. Nagguwal maingat. Nagguwal guro. Sakali, amin da ako ni Mano, siya pa bukon na kaamuhan. Bukon na hapag amin long ta, hati amin tiyugot sinsara. Biya din dagbos, biya na simpag maulod. Biya na simpag maulod, bang dumatong yung Rabiul Awwal, na ini wiro ini puunan ding ha agam Islam. Hari mo makawa wiro ding ha amo ilong tadiatungan sinwahi amo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imang kasahabatan imang tabi'in tabi'in iba si mga imam kaimaman nain kan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad rahimahullah jami'an. Wairoon na kapag hinanghimbyain. Sakali, hauling zaman ini, labi pen ingat
Nakalando yung ingat nila. Nakaraak sila dalil sin pagmauli, wala kira kasi nakaunayat to. Ha? Maghinang sinuiroon na karaakan din, tumuyo naman. Nasuri kita maanib ha mga tao biya ini. Ha, biyahan mga kakasikuha akam Islam. Ha, magbalik kita paasal. Magbalik kita papuunan. Uno-uno hinang ibadat, magbalik kita papuunan. Aw, naba yung puunan sin hinang tayan? Nabang wero, nabang ko, nawapat dun haon, nalusong ko roon haon, alamat simbukon marayawin, kamatay sin ikaw. Nabang mo yato kaya marayawin akida mo, marayawin panawahin pa Allah Ta'ala, hamuk na to din mga sabab, din mga husnul khatimah. Sa tapaluhayon sin Allah Ta'ala, palaptikon ko sin kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Ang paimano siya, masob maghinang sinhinang kabidahan, hinang nakabidda, nakabidda din hasara sin Allah Ta'ala. May inwayron po ng sabab, bang dumatong siya hanada sa karatal maut, yan makapamung sin kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Sabab sinamin hinang niya. Mga kakasiko akam Islam, hangkan parayaw na to. Parayaw na to din nun. Hinikarwan niya, dahil mga minasbabi husnul khatima al-istiqama. In-istiqama, hati niya pagpabuntol mo dun haon. Naglando na kaw nag-ibadat, naglando na kaw na inilong tahimi ng sinsara sin Allah Ta'ala, magpalando na to, magpabuntol na. Bukon niya, biyag po kami syara sintuhan biyayaon, pagkusumay na isab. On waktu bihinangon kalalanguhan kaagi yung pag-agaman niya. Nabukon, so bangko yun, nasimud na paparkala yun, parkala, pag-ibadat, napabuntula na to. Asupaya mano ito yan na inhal mo. Na impemano siya, yaon nagpapabuntol. Uno-uno hindi akan sin Allah Ta'ala hihinang niya, yarin beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanga sila amuin long ta matan namumong in kami na mamarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matan in pamarat saya nila, matan in pangahagat nila pa Allah Ta'ala, matan in pamagbog nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno piyaturun sin Allah Ta'ala syara amo yatin yakad. Adi magmari, di sumulang. Siya surrender niya in ginhawabaran niya. Siya surrender niya in hawa nafsu niya pakabayan sin Tuhan. Pasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno-uno ni syara sin Allah Ta'ala biyayta, misam pa kasusuwakan sin nafsu, sin hawa nafsu niya, hatat kala yaon na bayta sin Tuhan, bayta sin Rasul, na atasan niya, he surrender. Karena inyo, amo yun hikarayaw kanya. Amo yun hikasan niyang kanya. Di nanta ka mo sampul, biyasin pagsigain. Impagsiga, ha? Matampalin niya asal haram in hukuman niya. Haram in hukuman si pagsiga. Mataod na kaayat-ayatan na may ta manunjuk ko inkatan sin uno-uno hikamumula pag inhawabaran mo sumud siya paharam. Na yung pagsiga. Aum ba nagsigalaw na di mayo yung baran ko? Si mambuwa yung baran ko? Ataw wala? Ataw ka man na nagkakansilan na. Di akan ko sinaga may paparihalin ginhawabaran mo. Di pabutangan sakit. Di sala-salaan na bang nafsu niya na to hawa nafsu nin akaron niya bukon syara sin Allah Ta'ala namo yan tumain di niya karihilan halga imbeta sin Tuhan ayaw pa ka syara na sin Allah Ta'ala misan mismo insiga yaw nang namumuasda bukon ka yaon ni mga patta jinisan nabihan. Makamulakay mo. Nen yaon, biasa ka to ko, testing ko. Biya din bahain ikaw yaon. Matanda bahain ikaw balakal. Matesting mo din dun haon. Sa kaliyaw nakikita puton pa. Inya to hasabab sinuno. Sabab sin hawa nafsu. Bukon syara sin Tuhan.
sa sara sin nafsu nin yarad niya. Nabang niya tunapo po yato in hawa nafsu niya, yarad nin sara sin Allah Ta'ala, na siya nin nagparuntong. Unibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taupikan sa sin Allah Ta'ala, hawak tuman siya hanaja sa karatal maut. Tatanazzalu alayhimul malaika. Hawak to siya dun na hanaja sa karatal maut, yaon na nagdara napas, hatatkala yung piya nagpabubunto siya hasara sintuhan, labay ding haparlaakan sin Allah Ta'ala, lima layo ding haliangan sin Allah Ta'ala, yarin janji sintuhan. Tumurun magbalik-balik yung mga malaikat maun kanya. Yung sabo sa yaon hanaja sakratal maut. Uni maksud ito. Uni maksud si malaikat manaog maun patauwa mo inyaw nagdara na napas. Yaon na hanaja sakratal maut. Amo intao yaon hihinang na insara sin Tuhan. Iban sin sara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani baita alla takhafu, mamayta kaniya. Hindi na siya pabukaon. Sinami susungon niya yaon. Hindi na siya pabukaon sin sakal na isusungon sin kita lando makabuka. Lando makadahit. Yato asal ti matakat inar ka jahannam wala a'udhu billah. Bang miyata in mano siya halong pagkufur, halong pagsakutu, halong pagsyirik, halong hinang bukon lang ta kabayaan sin Allah Ta'ala. Nati mataka maasaling kayo narka jahannam. Nahangkan mabuka na imbar iman amo inang pawuntol miya makatun-haturan sin syara sin Allah Ta'ala na baitang pakuyahon sa sin malaikat. Pagpupuyag na kaw ay nakaw masusa sin datungam ay nakaw muwa. Ayaw nakaw muwa. Garantulan na siya. Wala tahzanu. Iba na yaw na kung masusa. Mga aming kiyawin mo. Kiyawin mo yung anak mo. Kiyawin mo yung asawa mo. Kiyawin mo yung alta mo. Kanungnungan mo rahini. Ay mo na ito kasusahi. Ay mo na kasusahi. Dahil dito. Dahil no pagubos. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pagpakuyag na kaw. Maita. Sabab na yaon na timatagat insuru sin Allah Ta'ala para kayo. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah Ta'ala di magpangbalo ba janji. Nabang inipon niya masiyaon na mamugbog hauno-uno di akan sin Allah Ta'ala na janji sin Tuhan. Yan na sin pagsambahayang sin kita di akan ka ito magsambahayang. Magsambahayang 5 waktu bukon sa Jumat-Jumat. May makasusabihaon, kabakal mo Muslimingan, Muslimin imas, Muslim katan sa hariin ng sambahayang. Hariin na sambahayang. Hariin na sambahayang. Sa naguwala mabaya sa sumud surga. Ito, mabaya sumud surga. Katan ini mabaya sumud surga. Nang pabita sin Allah Ta'ala, inta o maniningga sin sambahayang, indatungan niya narka jahannam. Masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Uni sabab, may ta sila nakatuloy pa pinarka jahannam, sabab hindi magsasambahayang. Bukod sa nga mga jumlahan si Mano siya, waktu pa waktu yato. Sa yaon hasingan ba in masjid, yurungog dum adlaw, biya daway, karunungan sa jabihan. Di magsambahayang. Sa mayta, hati ko hasabab sinaming hinang niya, iban on waktu hasabab sim on mga dahinang niya, na hinang nato, tiyagangan na sa sinallahu ta'ala, di napabatukon maun. Makabuka. Makabuka, mga kakasiko akam Islam. Namo yato, hikato niya, husnul dhan billahi subhanahu wa ta'ala. Suway marayaw in huna ta, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Marayaw sadyain huna ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kita piratungan mga haramala, piratungan kita kasusahan, suway marayaw bagtuin kamu pa Allah ini nagparatungin, wayrun dugay, mamukunin Allah ta'ala. Ipagsabar ko, ipagmalilla ko, ipagtawakkal ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampayan,
Pagsusunan pin Allah Ta'ala. Nagsasambahayang rin sab sa niya ako. Nagsazakat rin sab sa niya ako. Nagpupuasa rin sab ako. May tayo para tungang biya ini. Mga yato, buko ini huna-huna, bukon maray po Allah Ta'ala. Inya, tupananda sa jakay mo, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. نابيت دين حديث دين كان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي يعني ini حديث القدس إمامون الله سبحانه وتعالى وقت عند حسن الظن أم إن لونتا إن الله سبحانه وتعالى بانيون إن هنا سن إيبون مرا يوكنيا يون إن الله تعالى كنيا Bukun na to sumatayo sa amin, yaon impagparihala sin Allah Ta'ala kanya. Di siya pasarang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga kakasiko agam Islam. Dami kiyang bita pa hadis din kan Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Atina, way ini minitod. Mayroon to din mga mawapat to din kanyo, hangkatoren kanyo dunhaon. Namalain kan insuway amo inyaon in husnul dhan niya marayaw in huna niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di magmamasukal di magko-complain na alamat ting mga ini sabab marayaw in amin kahinapusan sin kabuhi niya biidnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga kakasiko agam Islam. In sumunod niya amo na ring mga at-taqwa. Dahil nga mga sabab, dahil nga minasbabi husnul khatima sabab amuin, sarayaw-rayaw kamatay sin ikaw, sarayaw-rayaw kabuhi, kahinapusan kabuhi mo di hadunya, bangyaw ni pagmabuka ang patuhan. Yaon, himo di murukot, halom simbiga jantong may pagmabuka, pa Allah ta. Hari din na ko binaybayan, hari din na ko masa, hari din na ko luan, yaon impagmabuka ang pa Allah Ta'ala. Biyari ni nagbus ipagmawat ta Allah Ta'ala. Himihinang kau sindia akan sintuhan tarabul alamin, lima layu kau ding hamang katan, liangan sin Allah Ta'ala. Hamuk nan, taming murakula, daing hanar ka jahannam. Papatamingan ka to sin Allah Ta'ala, gin hawabaranta, daing hanar ka jahannam, daing hamurka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyari ni kitamin, pagmawa ka pa Allah Ta'ala. Hinangay hindi akan sin Allah Ta'ala, layo ko na yung haliangan niya. Itaming murakula yan. Unibeta sin Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Imbunga sin pagmabuha pa Allah Ta'ala, paluhayon in katan pakaranjaan mo. Paluhayon in pag-asawa mo. Paluhayon in pag-usaha mo. Paluhayon in pag-ingkatan pakaranjaan mo. Bangyaw in pagmabuha pa Allah Ta'ala, di ikaw pahunitan. Isin nagbayta yan. Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayta, janli, sa kaunan ta inyakin. Kaunan ta kagawut, simpag mabuwa ta pa Allah Ta'ala, impagtawakkat ta kanya. Yan imbeta sin Allah, isiyosin, nagmabuwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, matan kabuwa, yaj'al lahu min amri yusra. Hinangun sin Allah Ta'ala kanya, ingkatan pakaradyaan niya, maluhay. Kana naman nato dasal. Aun waktu di nato kali amin di nato biya mga kalimatahan. Wala tanaangan-angan sa kalibiya bigla palo. Inyan bunganan si pagmabuka mo patuhan. Bunganan si pagmabuka mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabaya ko dumayaw in kabuhianan mo. Dumayaw in kabuhi mo di hadunya pagmabuka ko patuhan. Hambuk yan ding mga lawang daysab sin rijiki. Ikaluhay kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan mga kakasiku haagam Islam. Ini kalima as-sidq. Pagsabunnal. Suwayaon in pagsabunnal ta. Mangununo ng beta sin Allah Ta'ala bunnalon ta natul. Buko namin lumubunnasan. Wala dayakan. Bangubaitan sin inhukuman sin sambahayang yan ang kabunasan tuan. Inhukuman sin sambahayang wajib. Bunalon. Sa piaragus niya ba Way. Nanun. Nabita sin Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin.
Suway kaunan tading ha mga tao yaunin amin pagsabunnal wayrum pagduarwa. Uwas na yaw pagmabuga pa Allah Ta'ala bita sinaw ta'ala yung ladina amanu ukam mga sabaran si mariman kabuga kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si matan kabuga kanya. Wa kunu ma'asadikin iman aunan yung kamu tarbilang ding ha mga tao nagsasabunnal. Ding ha mga siddiqin. Hangkan in Abu Bakar nawala sa siddiq. Sabi sinwayroon paggawa-gawa. Diretso ang ununin kaya baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya bagtinhunahan. Wayroon tun misan hanglop halom simbigi janto na pagduaro. Bihan. Naso imbiyato kita mga kakasikuha akam Islam. Demikian birrul walidain. In hikaunum niya mga kakasikuha akam Islam daing ha mga mabaya kau mahinang parsababan sabab sing kawahi mo dumayaw bukun sa jadlaw akhira sa di pahadunya magmanyatakan na impag marayaw mo pamaas mo biru walidain misan isab ko nag-ibadat na yawon impag mabuka mo yawon impag sabunal mo yawon ingkatan sa nabagsak ko di hapag bakti parwa maas biakato long ta anak di kita magmarayaw pamaas ta na misang pakaw doon adlaw nagsasambahayang mangiadat ko pamaas mo biyong isang mimaas mo piyadudugal mimaas mo di ko marakdak si maas mo to biya ini bagtoy mo gagaan ang paliangan liangan kita sinallahu ta'ala amin gagaan ti maas ta misan imamisara kita amin laong ta magaan na mo sadya pala takul lahuma uf liangan na ko sinallahu ta dusa na rakula bako dakon sinama mo to kaya kita tubig bagtoy sabihan na atau dakon kita si maas tayo sininata na inuto inda si belay bagtoy siya mamisaran sin ako sadya ini ato liang na kita sintuhan nabiadiin na in panawangan padugoy maas binsa na umpay maas suntukon pa mas, black iron pa. Magduruhon na indusan niya. Hangkan di pahadun na di sa tawpi kasintuntuhan pakarayawan. Busong ingwa niya. Di niya na maingat ko anon ing kabuhin niya. Di niya na maingat hibutang mang makapakain na. Sawayat yung busong si Maas. Na hangkan in kita anak, nasuway mga sarapat dum adlaw, nangangayo kita kamaapan pa Maas. Tadi ta kay ingat-ingatan yang dada si maasta nang dada maasta bang long tahay nang day sa marayaw na aun waktu sambil impag-usaha masigpit. Pasigpiton sinallahu ta'ala. Inhal mo sambil hapag hula-hula katan. Pasigpiton kem sa sabab sinamin amin bukon marayaw ipagbakti mo pamaas. Na maraya ini mabaya ko ang palagi konta. Sampai pala sa pito. Continue. Naamo yan mga kakasikuha ng Islam, abirrul walidain. Amin pagbakti parwa maas. So itatul para yawn pagbakti tara parwa maas. Kita niyo yung hambuk sahayat to sahaban na. Hambuk sahaba. Pati ibadat ng patuhan. Kaunuhan kita niyo ini mag-ibadat kakanila yato. Kisa masyhur ini kisah tinya matampatan niya kinsya bang hapag sambahayang da di nakakwanan matuyo sambahayang fardu sambahayang sunnat tahajud katan damikan in puasa ay ingkatan tibay ang ibadat yaon da kanya sa hatat kala sadya amuin pagbakti niya parwa maas niya nakapangda day maas niya sabab sinwala niya na hiyate maas niya doon man siya hanadya sa karatal maut di misam makapamu sila ilaha illallah. Iadab. Di misam makapamu sila ilaha illallah. May kan makusong mag-ibadat. Makusong magsambahayang. Amo nahi arkama. Kita ni mga kakasikuha ng Islam. Hangkan. Ani paksa da kula. Jakpat kato tani. Aum pamaas sing kita niyo. Bawa sila buhi pa. Bawa buhi sila karwa. Atau hambuk din kanila. Na dihilan pa ko sinallahu ta'ala chance makapagtawad. Mga yu ko kamaapan kanya.
Siyo may lima si maas mo. Ayaw ko nga mo inlong ta mabugat sumim ko si lima si maas mo. Mangayo ko kamaapan kaniya. Kalu-kaluyat to ukabon sin Allah Ta'ala balik kay mo para yahunin paghula-hula mo. Sambil hapag school, sambil hapag pangadji. Paluhayong sin Allah Ta'ala kay mo. May tasabab muna yatto impangindua si maas ta pamarayaw. Yatto indua sin pamarayaw ay ni maas ta pamarayaw. Kaya tinuto ko para ini Allah taupiki para yawin kabuhianan niya. Naampay ang bangamuin, himihinang kita sinika, ikaduwa si maasta, na aun waktu bang di kaimanan si maas, amo na'y makapamong simbukon na marayaw. Makapanok na nabihan. Nahangka ni sabi mamamaas, suway masabab. Suway masabab, misang pabiyan, isang kaaki si mga kaanakan nila. Na ayaw tod sab sila mamung sinamuin long ta bisara amuin long ta biagwa na munsuk na ayaw karena in namin bisara in doa si maas na mustajab may nang yato doa taman na pangindoan niya ja pamaraw nabi ita sin Allah subhanahu wa ta'ala abi ita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding hadis din kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam rida al-rabb fi ridal walidain wa sakhatir rabb fi sakhatil walidain. Nabi sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in rida sin Allah Ta'ala, in ulong rida sin Allah Ta'ala, in lasa sin Allah Ta'ala para sa bamanday sab sin rida sin dua maas. Mana niya bang kita kiulungan na sin dua maas ta, kialasahan na kita sin dua maas ta na kialasahan na kita sin Tuhan. Naman kau kialasahan na sin Tuhan, kiaridaan na kau sin Tuhan, na inbunga sin rida sin Allah Ta'ala, amunin surga. Amunin surga, amunin iangan-angan sin kita ni mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sa imbung si sab sin Tuhan, para sa babanday sab sin bung si maas. Nabang miyong sinakatin maas ta, na labi-labinin Allah Ta'ala, labing bung sin niya. Nabang kau kiabung siya na sin Tuhan, makapakaid pa kau. Nahangkan lasaw na to marayaw in mga maumaasin kita niyo mga kiaulungan sin Allah Ta'ala baba kita niyo muhipa mataod mga makawa mo impaid da sin pagbakti pamaas mo dunya akhirat kaysa niya pahabaon pa sin Allah Ta'ala yung pamumulan mo mahinang pasabab pahabaon sin Allah Ta'ala yung pamumulan mo papagbarakaton sin Allah Ta'ala rinjiki mo manugpat ka kung mga sin pa amin lasa kanila amoyat to. Na bang halom sin adlaw akhirat na suru kay dato lapas kaw ding hanap ka jahannam. Lapas kaw ding hanap ka jahannam. In sumunod niya mga kakasikwa agam Islam at tauba. In sabab long tading mga sabab dumayaw sarayaw-rayaw kay napusan sin kabuhi mo na amo nin pagtaubat. Ayaw ko magparuhon doon mga hinang parlusahan. Bangkingatan mo na nasa nakaw, nalawng nakaw, nakahinang nakaw silang asyara pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-us-us ko magtawbat. Ada kalabutan ko sing kamatay, wala ko nakapagtawtun halom si masyat. Ang padiyak sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kita, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Amoy beta sin Allah Ta'ala pagtawat kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala katan kamo sa barang sin bariman nakuwal bariman kita niyo in lasa katutan sin Allah Ta'ala papagtawaton kita niyo papagtawaton pa Allah unin long tayo rahasa sin pagtawaton haon beta sin Allah Ta'ala la'allakum tuflihun kalu ramanin kamo magparuntungan kamo hasama sin pagtawat niyo pila na ba yung teupikan sin Allah Ta'ala nakapagtawat siya. Wala pa siya diyak pakansing kamatay. Aon ding mga kasuy-suy kamo, bakasin siya na hatumpukan sin mga siya. Yabutan na sin kalaas. Hapag kasiya niya. Sa yukab sin Allah Ta'ala. Inlawang hidayat kaniya, nakapagtawat siya. Hamba to'y ako law niya malawng. Hamba to'y ako malusong. Isin piyag-aram ko niya hati, way runti kapuisan.
Buko na kasabunalan. Ako ni kita ni mga kakasikuan kami Islam mataod. Hahangkan us-uson na to impagtawat uno-uno na ding ha mga nadapon aw ding ha maunit magtawat. Inda si maunit magtawat. Maunit siya tawpika sin Allah Ta'ala amuin masi-masi na mamogbog sing kakahinang hinang lang kasarana. Hinang bid'a. Amuin hinang bago siya nigpa kami sa mayroong punan may tayat maunit makapagtawat. Sabab impanghati niya inyaon marayaw inyaon hakamuhan. Nabang di siya magbalik umusisa sin pamando sin Quran iban sin sunnah salama-lama doon siya. Sabi siya abutan sin kamatay di makapagtawbat. Ha? Siya na sadya inkiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian uno pa mga kakasikuan Islam al-mudawamatu ala ta'at. Daing ha mga sabab sin husnul khatima amuin danundaran impakta at tapatuhan. Bukon nagtataat biyaon konsumay na isab. Nagtataat pilatahon balikatuay na isab. Ha? Sa kaumul ubuhita daonin pagtaat tapatuhan. Hamok na to alamat. Hangkanin kita niyo pangayon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in tawpikan kita niyo katan beta sin Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon kau pag-ibadat ka po Allah Subhanahu wa Ta'ala sahingga sadya ko dagpakan si kamatay. Luway ta rin doon yun kita nag-ibadat pa Tuhan. Luway ta nag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala doon haon. In demikian dhikrul maut wa kasrul amal. Daing ha mga sabab amin danundaran kau nagtutumtum sin kamatay. Daing ha mga yato sabab maka mamulat in pangatayan mo, konsum kunisay naku mawapat. Konsum kunisa inaku mawapat. Iban silaw niya may kahoposin namin long tabi mga angan-angan kahoposin biya pangarap. Biya matawsanin ini mahawa da kumanin pangarap. Puno tayo mo niya angan-angan mo yon. Long bangak malangko biya ini. Bangak kumahilang ini biya ini. Do amin maksud dito amin angan-angan tungod pagkala pagdunya. Mataon yung pangarap ni tungod pagdunya. Bangak kumahilang biya ini biya ini. Ada po ni sabang hatungod hikarayaw law namin long tamin angan ang mabiyahan sa hamin hika kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala to problema. Banga kumay nang biya ini na banga ko di tawpikan sin Allah Ta'ala magpawangon ako biya ini madrasa. Magpawangon ako masjid. Uno no biyahan. In mga yato wala saan niya. Sa imaksuday ni yamin tungod padunya. Tungod padunya. Hangkabeta sin hadis ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ting kan Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabir shaban fi ithnatayn fi hubbid dunya wa tulil amal rawahu al-Bukhari. Yani beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long Abi Hurairah diungog ko in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya namung siya masi yaon hal amuin malago halom pangatayan si mga syab mga bata bago uni yato yung dua amin dua ini malago yaon halom simbigi jantong nila amin kamatauran yaon inuno yato muna indo fi hubbid dunya hapaglasa dunya lasa hadunya iban sin watulil amal iban sin namin haba sin namin kwan nila yung pangarap nila parkala pagdunya parkala pagdunya na ini suway uwatan in mga bain mga kakasikuha kami Islam ilas ni mga kakasikuha kami Islam na amunain at tamassuku bil kitab was sunnah panggayunggong kitab amunain Quran mahamulya ununin beta sin Allah Ta'ala sin Quran mahamulya doon na kita. Pangbeta sin Allah Ta'ala Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Pangbeta na sin Allah Ta'ala insya ayat to hatasin sin aras niya. Hatasin langit. Namamaray na yato. Bukun mo na ta'wilan unubihan, di mo pakahalo na bukun. Yaw na matampal beta sin Allah Ta'ala. Allahu fis sama, in Allah Ta'ala hatasin langit. Imi ang pakaw bukun.
Was sunnah ibanding hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ununo ya sabab in amma sin kita niyo. Bang ingkatan tan amal ibadat. Bang di da long ta harwa ini di da mamugbu ha kitab wa sunnah pasaw katan. Pasaw katan ini hinang ta. Sabab syarat sin hikatayma sin amal ta soy magadah Quran. Magadah Quran himana sunnah. Yaon ke ikhlas mo pinyaw karna di akan sin Allah Ta'ala yun inyaon tinghan na panghinos sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di akan niya nabang mayroon na misan ko nag-ibadat ka nagsambahayan ko pila rakaat wala na panghinos sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di na tayo maun in isa hinang lima rakaat law mo ibadat daysab sambahayang daysab hinang umunong rakaat biat mga kakasikwawam Islam na mamugbog kita niyo ha kitab sin Allahu subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan nato harum ini taupikan kita niyo katan in bangman in kita niyo ini paluhayon sin Allahu ta'ala in bang kita ha naja sakaratal maut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله